Stanislav Krofak i Maja Marinković nedavno su uplovili u ljubavnu vezu, a mnogi komentarišu da ona nikada nije bila srećnija i mirnija. Ljubavni par koristi svaki trenutak da se prepusti strastima i emocijama. Prethodne noći Stanislav i Maja su otišli u izolaciju i prepustili se u potpunosti jedno drugom. Izolacija je eksplodirala od strasti. Njih dvoje su skoro započeli ljubavni odnos, dok je Stanislavova bivša miona devojka sa reperom Nenadom Aleksićem. Stanislavova ćerka vodi njegov Instagram profil kao i ostale društvene mreže. Ona je jasno dala do znanja šta ona i cijela porodica misle o Stanislavovoj vezi sa Majom. Napisala je da se prvi i posljednji put oglašava povodom ove veze. Jednostavno nismo za tu vezu, mi mu želimo dobro. Protiv Marinkovićeve nemaju ništa, ali se prisjećaju prethodnih sezona zadruge i njenih veza, smatraju da ona nije za njega. Bili su jasni, dodali su da se ljudi menjaju, ali da se prošlost ne briše. Nismo ni za pomirenje sa Mionom da ne budemo pogrešno shvaćeni, ali definitivno mislimo da Maja nije za našu porodicu. Volimo ga svi, ali imamo naše mišljenje.